Egun on, ongi etorri, balioak eta enpresa solasaldi honetara. Iurretako lanbide heziketan gaude, hemen bertako ikasle eta irakasleak, eta pantailaren bestaldean, hainbat lanbide heziketako ikastetxe gurekin konektatuta, 58 uste zenbatu ditu dela, 58 ikastetxe. Irakasle, ikasle, hainbat eta hainbat. Hori da. Bueno, sarreratxo bat hasteko. Euskadiko lanbide heziketan lan egiten ari gara zuei emateko ahalik eta formaziorik onena eta osoena, ezta? Horregatik badugu gure ikaskuntza eredu propio bat eta horren bitartez zuen ziklo formatiboetan konpetentziak lantzen dituzue, konpetentzia teknikoak, baina baita konpetentzia sozial eta pertsonalak ere bai. Baina guk pentsatzen dugu konpetentziekin ez dela nahikoa eta balioak dituzten profesionalak ere behar ditugula. Bai, esango zuen, balioak zertarako? Bueno, munduan kokatzeko noski, elkarrekin bizitzeko, eta tokatzen zaizuenean, ahalik eta erabaki onenak hartzeko. Bai? Bueno, gaur enpresarien inguruan arituko gara, eta zer gertatzen ari da enpresan? Enpresan zer? Enpresan zer? Zuek gehienok hemen daudenak bentsat presentzial, bigarren mailako ikasleak zarete, lasterria bukatzen duzue, enpresetara zoazte, guk hitz egiten dugunean askotan balioetaz, landu behar dugula balioak, balio etikoak, guk erabaki batzuk hartu behar ditugula, baina enpresara juten garenean ere, enpresak izan behar ditu bere balioak, bere kultura bat, bere erabakiak hartzeko modu bat, erantzunkizuna deitze zaio horri, erantzunkizun soziala. Erderaz esaten da RST, Responsabilidad Social Corporativa, ezagutuko duzue, landuko zenuten bentsatei materiaren batean, hor gutziko dugu, ezta? Erantzunkizun bat dute enpresak gizartearekiko, langileekiko, pertsonekiko, inguruneekiko, ezta? Erantzunkizun honek, enbor honek, 3 adar nagusi ditu. Bat, izango litzake, barne kudeaketa, edo buen gobierno esaten dana, ez? Bere barruan zagertatzen da, ze erabaki hartzen die, nolako erabakiak eta nolako kudeaketa dago barruan, balio batzukin daude, ze balio dira horiek? Hori bat, zue interesatzen zaizue, barrura baldin bazoieze, enpresara baldin bazoieze, ze motatako enpresa da, zer nolako kultura du enpresa honek, ezta? Ingurumena, bigarren adarra, ingurumena lantzen alda, laguntzen aldau ingurumena bentsat esuntxintzen, kontutan izaten, hori dana, zer erabaki hartzen ditu, ze ekintza ditu ingurumenarekiko, eta 3. adarra, gizartea. Enpresa beti gizarte baten barruan dago. Herri baten barruan, hiri baten barruan, ezta? Pertsonak ditu inguruan. Zer erantzunkizun dauka enpresa horrek gizartearekiko, bertan dagoen herriarekiko, herrialdearekiko, munduarekiko, bai? 3 adar horiek dira pixkat RSC, erantzunkizun sozialak, enpresetan izan behar dutenak. Hemen baditzugu, 3 enpresa ezberdin guztiz, bentsat zuek konturatzeko, ikusteko, zer kudeaketa daukaten enpresa ezberdinak, pentsatu galderak, gero libre izango duzu galderak erantzuteko, eta izateko zuek konstiente, enpresatara zoia zenean, enpresak eta enpresak izan daitezela, ez da? Zuek begirada eduki behar duzue. Zer nolako enpresan lan nahi dut, zer nolako enpresara aldatu nahi dut, bai? Zer gustatuko litzaidake? Bueno, 3 adibide baditzugu, pentsatu galderak, ez izan beldurrik, hemen gauz familian, ezta? Eta, beraiek azalduko digute, zeri buruz doia zen, nola egiten duten beraien kudeaketa, oso ezberdinak dira,
Bai, besterik gabe hasiko gara gaurko protagonistei hitza ematen, gure gonbidatuak, 3 enpresa ditugu, Boga, Garagardoak, Amarenak, Jantziak eta gureak, ezta? Zuek ere bazeate gaurko protagonistak, orduan Arginak esan duen moduan, jun galderak pentsatzen, ze gu hasiko gara galderak botatzen, baina zuek edukiko duzue ondoren hitza, nahi duzuena komentatzeko enpresa hauekin. Bale? Bai, txatean daudenak, bestaldean daudenak, jun botatzen txatean. Bai? Guk batuko ditugu galderak eta gero bukaeran, guk hartuko du hitza eta botako ditugu galdera. Baina zuek edozen momentutan, posible duzue galdera botatzen jun. Bale? Bueno, ongi etorri, eskerrik asko hemen egoteagatik eta ongi etorri. Aurkeztuko dizuet, ezer baino lehen, lehenengo dakagu hemen Oiane Pardo da Amarenak enpresako kreazio zuzendaria eta fundatzailea. Ondoren dakagu hemen Maria Larraza da gureak enpresako marketing eta komunikazio zuzendaria. Eta azkenik, nire ondoan Alba Donadeu, bera da Boga Garagardoak enpresako zuzendaria eta ekoizlea. Bale? Orduan, hemen enpresa hauek batzuk ezagutzen ditugu, beste batzuk igualez. Orduan, lehenengo gauza izango da, zuen enpresak pixka bat aurkeztea. Bale? Minututxo pare batetan edo, zeintzu zeate eta zer egiten duzue. Nahi baduzu, Oiane, zurekin hasiko gara, eta kontatu, zer da Amarenak? Egunon, guztioi. Amarenak moda marka bat da, esango genezake, orain dela 2016an jaio zan, eta bere izena esaten duen bezala, edo da gure amaren, baino amak ulertuta gure aintzinean egiten ziren jantziak gaur egunera ekartzen duen moda marka bat. Marka ni hasi nun, ez dakit, hemengo zenbat dakizuen zer den kaikujaka bat. Bale, inoiz, bale. Horregatik existitzen da Amarenak. Kontua da, orain dela urte asko, nik nire amaren kaikujaka bat jaso nun oinordetzan, nire amonarena zena, eta nik, eguneroko bizian erabiltzen du nun, nire jaka gustukoen bat bezala, bezala. Eta, ni horrekin asko bideatu nun, herrialde ezberdinetan bizi nintzen, eta egun batean, nahi nun berri bat erosi. Eta orduan kontura, ez dut esan, arrantzalek eramaten zuten tradiziozko jantzi bat. Eta, konturatu nintzen, nola gaur egun jatzian egiten, edo behintzat ez egun normaletan janzteko jaka bat bezala. Orduan erabaki nun hori modernizatzea, baina beti ideiarekin eguneroko bizian erabiltzeko jaka bat izateko berriro, eta ez mozorro bat esate baterako, eta horrekin hasi nun nola euskal tradiziozko jantziak modernizatzen. Hori da Amarenak. Eskerrik asko, Oiane. Maria, gureak, bai? Zer da gureak? Zer egiten duzue gureaken? Egunon, eskerrik asko, honea gonbidatzeatikan. Laburtzea zer dan gureak erronka bada. Gureak enpresa handi bada, behar bada ez oso ezaguna zuentzako askorentzat, baino Gipuzkoan behar bada langile aldetikan enpresa talde handienetakoa, 6.000 pertsona gaude bertan lanen, eta gure berezitasuna, normaltasun egindakoa, da 6.000-oitatik 5.000 pertsona baino gehiago desgaitasunen bat dutela. Orduan, 50 urte betetzeagoaz, enpresa talde bezala, eta gure misioa da, lanaren bidez, inklusioa lantzea desgaitasuna duen pertsonetzat. Labur esan da, holaxo utzikoet. Nahi bazu beste zerbait, luzatzen nire. Bai, bideo bat ekarri diguzu, nahi dezu jartzea, pixka gehiago ikusteko zer dan? Uste lagunduko gula lehen pertsonan ulertzen, zer dan desgaitasuna duen pertsonekin lan egitea. Goazen bideotxo hori ikustea. Cosas, se aprenden, quiero aprender contabilidad,
pegar la cinta, pegar los cables. Me gustaría aprender muchas cosas, que yo valgo. Estudié una formación profesional de la rama de la estética, pero debido a un desajuste mental que tuve, los psiquiatras me hicieron cambiar de oficio. Quise entrar en Gureak por conseguir un contrato indefinido y tener una estabilidad de cara a un futuro. Me gustan todos estos trabajos un montón. Sí, los de Gureak. Son sencillos y bien, estoy a gusto. Muy contento porque hago lo que me gusta, porque ya tengo una edad que ya no estaba fuera del trabajo por mis problemas físicos y con 60 años la vida laboral es muy dura y el volver a empezar pues es muy importante. Uno se siente que todavía sirve para la sociedad, para trabajar. Además hago un trabajo y estoy muy a gusto porque trabajo con gente que no había trabajado nunca y estoy aprendiendo mucho de ellos. Que la gente de aquí no es como la gente se cree, es algo más, tiene sus sentimientos, tiene sus capacidades más de lo que ellos se creen. Ikusten dezuen bezala oso anitza gea, bai jende artetikan, bai aktibidade aldetikan. Enpresa bat gea, dirua irabazteko gaude, baino diru horrekin berriro taldean inbertitzeko. Hemen ez dago dibidendoik, irabazirik, inorrek ez du diru ekstra jasotzen, dena da enpresarentzat. Eta hemen ikusi dituzue, batzuk industrialen daude lanean, beste batzuk ostalaritzan, beste batzuk garbiketan, beste batzuk jendeari arreta ematen, beste batzuk marketingean, beste batzuk zahar egoitzatan, elektronikan, injekzioan, garbitasunean, lore zaintzan, oso anitza gea bai aktibidadetan, bai jende artean, eta hori da gure esena. Zenbat gean, noiztikan gauden lanean, eta konposizio aldetikan bai ikustezue, ez dela bakarrik 183 desgaitasunen bat eukitzea, baizik eta gehiketa egiten badezue, erdia baino gehiago, 157, die desgaitasun intelektuala o gaixotasun mentala dutenak. Hau da, normalean, lan mundutik urrutien daudenak, desgaitasuna dutenen artean bai, ez? Oso argi dakagu, hoi dielan gure lehentasuna, jaiotzetik izan dugu, eta horren atzetikan lanean dihar dugu, dagoeneko 50 urtez. Eskerrik asko, Marian. Bueno, eta hirugarrengo enpresa, beste adibide bat, oso desberdina, Boga Garagardoak, ez da? Alba, ¿nos presentas un poquito Boga Garagardoak? Bai, kaixo, egunon, yo soy Alba Donadeu, soy la directora de Boga Garagardoa. Nosotros somos una pequeña empresa, micropyme, que estamos situados en Munguía y nos dedicamos principalmente a la elaboración de cerveza. Nos dedicamos tanto a elaborarla como también a venderla y a distribuirla y llegar a los puntos de venta. Entonces, la idea del proyecto nació hace 10 años, en 2014, cuando éramos jóvenes de 26, 27 años, y encontramos que hacía falta una propuesta, una alternativa de consumo en el ámbito festivo, lúdico, y una alternativa que vinculase a elementos de la tierra. Tenemos la suerte de contar en Euskal Herria toda la materia prima que se requiere para elaborar cerveza. No en todas partes del mundo eso es posible. Entonces podemos contar con materia prima local para elaborar cerveza local y venderla donde la producimos, ¿no? Y ese es el gran concepto o el gran valor por el cual nació Boga Garagardoa. Nació con el ímpetu de utilizar esa materia prima que vendría a ser cebada malta alavesa que se produce en Garland, lúpulo vasco y agua, y transformarla en una pequeña fábrica de 150.000 litros que tenemos en Munguía. Os invito a todos un día a venir a visitarnos y empezar a elaborar cerveza con el objetivo de venderla en Euskal Herria. Nuestra opción no es vender en el exterior, sino es hacernos fuertes como la marca de referencia de cerveza local. Un producto cercano que revierte en la economía social y transformadora de nuestro propio país. Muy bien, estupendo. Alba, ya has empezado a hablar un poco de vuestros propios valores, ¿no? Del producto de cercanía. Mi segunda pregunta para todas vosotras iba un poquito por ahí, ¿no? ¿Cómo definirías los valores fundamentales de vuestra empresa y cómo se reflejan en vuestra cultura organizativa? ¿Continúo yo? Sí. Bye. Vale.
Bueno, pues como os he adelantado, uno de los principales valores es trabajar con materia prima local y venderla, o sea, la sostenibilidad, la ecología está implícito en nuestra marca, en la huella de carbono de nuestra propia cerveza. Y después trabajamos también lo que es la transversalidad, cómo nos organizamos. Somos una empresa muy joven, una micropyme que trabajamos todos en todos los ámbitos, somos gente multi y pluridisciplinar y para nosotros es muy importante el perfil de persona que se incorpora a una pequeña empresa como la nuestra, cómo debe mantener el mismo valor de transmisión a cliente y también de transmisión interna, porque si no, no podemos fallar. Entonces vamos todos con una misma línea ética, social, ecológica, para que tenga una coherencia de marca muy fuerte, tengamos un discurso de marca veraz y que podamos transmitirlo también a nuestros clientes y a nuestros consumidores, que son quienes al final beben, prueban nuestras cervezas, las degustan y deciden en el acto de consumo probar Boga Garagardoa. Eskerrik asko, Alba. Maria, zuen kasuan, zuen ADN-ean dago, zuen balioak, ja, lehen egin diguzuna aurkezpenarekin, ikusten dugu hor inklusioa adibidez, hortxe duzuela zuek jaiotzez, ezta? Inklusioa da balioak 4.0 proiektu honetan lantzen den baliotako bat, ezta? Baina zuri hola galdetuta zeintzu dira gureaken balioak, zer esango zenuke? Kuriosoa da, Davideko gauza bat, normalen enpresa batean zozenez, misioa, bitxioa, balioak, eta gureaken ez dazkagu zerrendatuta, balioak, misioa dakau, bitxioa dakau, ostra, balioak ez dazkagu zerrendatuta. Baina, bueno, gutxi pentsatu behar da, ondorioztatzeko zeintzuk dien, ez? Laburtuz, esango nuke, bi nagusi daudela, bat esan duzu, inklusioa. Inklusioa gaur deitzen diogu inklusioa. Duela 50 urte, lanean jarri ginenen, zan, guraso talde batek esaten eta gureak zer, gure desgaitasun intelektuala duen pertsona hauek, zer, gureak zer, gureak zer, lanera. Eta hor dago kombinazioa, ez? Guk uste dugu lana dela inklusiorako tresna ezin hobea. Lana bea balio bat dare, bai, lanaren balioa eta inklusia. Eta bi hoien kombinazioan biak bat jundaitezke eta profesionala eta lehiakorra izan, eta guzti horren atzetikan, da profesionaltasuna, berdintasuna, zailena dakanari lehen aukera ematea, balio asko atea itzazkegu guzti horren atzetikan, ez? Baina bi horiek funtsean jarrita eta aurrean jarrita, da usteet gure laburpena, gure balioen laburpena. Bai. Primeran, Oiane, eta Amarenaken balioak, zeintzuk izango lirateke? Baita guri antzeko gertatzen zaigu, hasi zenidanean galdetzen, esan nun, ez ditugola nolabait idatzita, baino bai Amarenak, zuek zeate mikropime, gugea nanopime, gea 4 pertsona. Orduan ez dugu momentuz, parte edo, taldea edo familia osatzen dugun pertsonek era naturalean sartu gea, orduan ez dugu hola balioak era kontziente batean hor sartu, baino bai esango nuke ditugula 3 balore diala gure mantra bezala, ez? Eta dia baita, guk egiten dugunarekin oso lotuta, alde batetik esango nuke, lehenik eta behin errepikatu ez asko, Euskal Tradiziozko jantziak orduan ondarea, baina gu ondarea ulertzen dugu bi aldez, edo bi erara. Ondarea da alde batetik lehenotik edo aintzinatik datorren gauzak, hoiek zaintzea, modernizatzea eta berriro plazaratzea, baina baita guk ere ondare horren parte izatea eta ondare bat sortzea. Nola baita astarna positibo bat ustea eta gu baita kate horren parte izatea, bai gu, bai gurekin lan egiten dutenek. Beste bat izango litzateke gure etxea, eta gure etxea ulertuta bezala gure ingurumena eta iraunkortasuna. Azkenean saiatzen gea beti egiten ditugun edo ekoizten ditugun jantziak beti bertako materiakin, boga egiten duen bezala pixka bat, baina guk arroparekin bertako materialarekin egitea, oial naturalekin, askotan oial iraunkorrekin, organikoak,
eta baita asko begiratzen ondarera. Hau da, nola leno egiten zian gauzak eta leno ondo egiten zian gauzak gaur egunera ekarri. Eta azkenik esango nuke familia. Eta familia bezala ulertuta gurekin lan egiten duten pertsona guztiak. Eta ez bakarrik taldea osatzen dugun 4 pertsona horiek, baizik eta gure sarearen parte diren hornitzaile, ekoizle eta familiaren parte guztia. Zergatik, esan dudan bezala, gu gea super txikiak, orduan ezin dugu konpetitu marka handiagoekin, adibidez kantitate aldetik, diru aldetik, orduan behar dugu gure familia, gurekin lan egiten duten pertsona hauek, asko zaindu gurekin lan egiten jarraitzeko. Orduan guri baita balioiek hortara laguntzen gaituzte. Primeran, oain pixkat, balioen inguruan hitz egiten degunean badirudi batzutan gelditzen direla pixkat airean, ez da? Eta behar dugu batzutan adibide zehatz bat, ez da? Ez dakit dakasuten adibide zehatzen bat, horrela nun zuen baliotako batek, hori ez, azkenean zuen erabakiak hartzerako orduan, edo enpresaren hori ez, kudeaketan, eragin positiboa, espreski eragin positiboa izan duen adibideren bat daukazuen. Niri asko guratzen zaizkit, baina aprobetxatzen dut argazki hau hemen daukadala, azaltzeko adibidez, hau da, esan dudan bezala, guk egiten ditugun modan bilduma guztiak, saiatzen dira gure ondareko edo gure historiako zerbait plazaratzen. Eta hau da, Elkano bilduma aurkeztu genuen eguna. Aurkeztu genula, izan genula aukera aurkezteko Balentziaga Museoan, Getariako udalaren laguntzarekin eta Getariako herritar askorentzat baita ere. Orduan, hau niretzat da oso adibide polita, nola gure balioak balio ziguten, zerbait guztiz modernoa eta ezberdina egiteko. Ez genuen moda desfile bat egin, baizik eta performance bat, nun ikusten zan nola jantziak erabili ziren, pertsona ezberdinetan, gorputz ezberdinak zeukaten pertsonak, sexu edo genero ezberdinak zeukaten pertsonak, kombinazio ezberdinekin, eta izan zen oso gauza garaikidea, baino baita ere, menez da ikusten, baino hoi hartzuna, izan zen bilduma kolaboratibo bat, hau da egin genuen bertako diseinatzaile, artisau, enpresa ezberdinekin elkarlanean, eta batzuei baita, nahi izan zutenei, eman genien hitza ekitaldi honetan, sorkuntza prozesuari buruz hitz egiteko, nola izan zen esperientzia, nola bait lehen esan dudan familia hori zaintzeko nahian. Eta egia esan, izan zen oso esperientzia polita, guretzat baita aukera paregabea, alizatea Elkano eta lehen mundu bira horren historia plazaratu nahi zuen, historio hori plazaratzea Balentziaga Museoan, baita justo diala, ezagutzen dezuen, baina, Getariako 2 pertsonai handienak eta garrantzituak, eta gainera ez bakarrik Euskadin, baizik eta mundu mailan, kriston aukera izan zen, eta guzti hori lortu genuen, gure balioi esker. Maria, gureaken kasuan, adibideren bat bururatzen zaizu? Zaila ite zait aukeratzea. Nik usteet, adibidek, hoxe 5.000 eta piku adibide izan ditzazkegula, ez da? Pertsona horiek garapen bat izan duena, bereien burua ia gizartean baztertuta ikustetikan, lan ibilbide bat izatera. Denena ez da berdina, gora beratsua izaten da, formakuntza batetik hasi, behar bada zerbitzu okupazionalean, eta azkenen bere burua lanpostu batean garatzen ikustearena, ez da? Dena den gertuko zerbait eskatu diazuenez, nik uste dola gertu ikusi dezakezuena, irudikatu dezakezuena, zitzen dezaket automozioi buruz, zitzen dezaket inteligentzia artifizialean egiten dugun lanari buruz, baina ziur dena zautzezuela eroski bat, eroskin batean oiz baiten juntzeate. Gureak edazka, 4 eroski kudeatuta 100% desgaitasuna duen pertsonengatik. Zuentzako eta guretzako, erosleentzako, esperientzia berdina da. Baina gure aldetikan, atzetikan egon da lan bat, lan prozesu guztiak berdiseinatzeko, gaitasun desberdinak dituzten pertsonek garatu alizateko, lan guztiak berdin funtzionatu alizateko. Bistan ez da ikusten, esperientzia bezala ez da ikusten, baina horri esker, bestela, zailtasun handi dazkatenak,
laneako aukera dituzte, laneako eta horrek suposatzen guztia, ezta, inklusiorako. Soldata zaratago, ordenatu dizu bizitza, lantalde bat ematen dizu, harremanak ematen dizkizu, balio bat dakazula emateko gizarteari erakusten duzu, milaka adibide, baina pixatoi, gertukoa eskatu diazuenez, eroski baten adibidea, pentsatu dut. Bai. Osondo, Boga Garagardoen kasuan, ¿algún ejemplo concreto de cómo un valor específico ha impactado positivamente en la empresa o en vuestra toma de decisiones? Sí, hay muchos valores realmente que impactan, ¿no? Algunos son tan intrínsecos que me cuesta hasta como de identificarlos, ¿no? O hacerlos reseñables. Pero uno de los valores de Boga siempre ha sido la innovación, el crear productos nuevos y sumar a gente al proyecto que tuviese esa apertura de mente y esas ganas de crear, co-crear, inventar, lanzarse, ser digamos, personas que puedan liderar proyectos. Para nosotros eso es muy importante, que la gente que se incorpore, digamos, tenga esas necesidades y esas valentías para salir adelante y para tirar para adelante con una idea muy clara. Otros de los valores que implementamos y que forma parte de nuestro día a día, como es la compra de materia prima local o el fomento de productores locales, es que hace 2 semanas hemos puesto en marcha pues, un nuevo sistema para descarbonizar la empresa, que son unos fotobioreactores, que son unos tubos de casi 2 metros de alto, que en su interior contienen unas microalgas, en este caso espirulina y clorela, que lo que hacen es absorber el CO2 que expulsa de la fermentación la levadura y lo transforma en biomasa. Y creamos, digamos, nuevas células vivas de espirulina o clorela que tienen un alto valor nutricional y también alimentario en la alta cocina, que después nosotros poco a poco vamos a poder ir secando, procesando y reintroducirlos en la cadena alimentaria. Pues bueno, estas son como ideas que van surgiendo desde dentro del equipo de Boga. Por eso me parece tan importante cuando hablamos de valores en las personas, ¿no? Porque van a ser las personas quienes van a crear el futuro de esa propia empresa y que van a aportar tanto conocimiento o ganas de innovar o ganas de pensar en un objetivo como puede ser la sostenibilidad, la ecología, la huella de carbono o la transmisión o la creación de riqueza local. Estupendo. Bueno, pues estamos oyendo a Alba, ¿no? Que dice que pues, eso es importante, profesionales con valores, ¿no? Nos está dando un poco la razón en nuestro proyecto de FP Euskadi de formar a personas con valores, ¿no? En este caso, Alba, te quería preguntar, no sé, habéis dicho que ya elegís a personas, ¿no? Que os parece que tenéis en cuenta los valores de los profesionales que contratáis, ¿no? Pero me imagino que también habrá un trabajo para difundir esos valores dentro de la empresa, ¿no? ¿Hacéis algo para transmitir los valores dentro de la empresa a las personas empleadas? Sí, hay como 2 acciones, ¿no? La primera es la selección de personal, que lo mimamos y lo cuidamos mucho y es algo muy complejo porque nos parece que no, pero hay una gran masa, ¿no? de personas que quieren trabajar, pero cuesta mucho que encajen en el puesto de trabajo justo que necesitas, porque somos empresas tan pequeñas que una persona tiene que ser multifuncional, no puede ser únicamente técnico y específico en un tema, sino que tiene que abastecer un poco todo. Y esta multifuncionalidad creo que es algo que hay que fomentar desde la base, ¿no? Porque debemos aprender y sobre todo tener la voluntad de aprender y de salir adelante y decir, mira, ahora mismo yo no sé de esto, yo soy bióloga, yo no sé de contabilidad, ni nunca he sabido ni he estudiado contabilidad, pero ahora mismo llevo la dirección contable de la empresa. Entonces, en el camino me he ido formando, he ido recibiendo información muy interesante y muy valiosa para crear lo que soy yo ahora mismo, ¿no, Alba? Aparte de la selección de personal, para nosotros es muy importante que la persona que se incorpore tenga esta apertura de mente, estas ganas de aprender, ganas de trabajar, de implicarse y sobre todo sentimiento de pertenencia. Para nosotros en nuestra empresa no nos vale cualquier persona que venga ahí a trabajar, a hacer unas horas al día. Nosotros somos una comunidad, una familia, como se decía, somos una familia Boga, que todos nos valemos de todo y no puede fallar una pieza.
Entonces, esa persona tiene que encajar con los valores de la empresa, ética, laboral, pero también personal, ¿no? Somos buenas personas, honestas, fiables, que podemos, digamos, tener una responsabilidad. ¿Y cómo lo trasladamos esto a la sociedad? La parte de marketing y comunicación que tanto nos cuesta, ¿no? Invertir ahí. Porque nosotros lo podemos aplicar internamente, pero ¿cómo lo transmitimos a nuestro cliente final? Que en nuestra empresa tenemos en cuenta una responsabilidad social con nosotros mismos, con nuestros propios trabajadores, pero también con nuestros clientes, ¿no? Pues hacemos al año una auditoría interna, más o menos, ¿no? En la que intentamos, en la landing page de la web de Boga, transmitir y decir, mira, este año hemos invertido tanto dinero en comprar malta a este agricultor, en comprar lúpulo a tal agricultor, en reinvertir en acciones de formación de dentro de la empresa, en que esta empresa nos haga la labor comercial y está situada aquí y los impuestos se pagan en la Diputación Foral de Vizcaya. ¿Cuánto hemos revertido en el PIB local, ¿no? Pues es un estudio que hacemos entre nosotros, no lo firma ninguna grande empresa, pues una forma de pasar cuentas de realmente cuando tú decides consumir Boga Garagardoa en un bar, ¿a qué estás revirtiendo todo ese impacto económico, ¿no? ¿Cuántos empleos han generado en gente cercana y local que le tienes aquí? ¿Cuánto se ha invertido en impuestos que van a revertirse en la propia sociedad, ¿no? Pues un poco estos son los ámbitos internos y cómo intentamos trasladarlos también a la sociedad. Eskerrik asko, Alba. Bai, orain Mariari galdera bat botako diot, ze gureaken kasuan enpresa pribatu bada, baina berriz ez da sortu irabaziak sortzeko, baizik eta behar sozial bati erantzuna emateko. Orduan, igual batzuk pentsatzen dute hor kontraesana dagola edo, enpresa pribatu bat ez duna bilatzen rendimendu ekonomiko bat, ez dakit, igual zerbait esan dezakezu honen inguruan? Bai, jaiotzez horrelaxe jaio ginen, 70. hamarkadan, zuentzat la prehistoria, gutxi gara bera, 70. hamarkadan hemen behar sozial bati, irudikatu desgaitasun intelektuala duten, garai hartan zuten pertsonak nola bizi ziren orduan. Gaitzeaten, baina esate dizuet gizartetik oso urruti, ez? Eta behar horri pertsona horien inklusioan alde lan egiteko enpresa pribatu bat sortzea, gaur egun guendik esate dugu izan zala enpresa honen erabaki berritzaileena, hoi baizala berrikuntza egitea, ez da? Hortikan aurreakoak ia modu natural batean kontatzen da. Nola egiten dugu lan aukera gehiago sortzeko gureak entzat, gure pertsonentzat. Eta hasieran industria soila zana, gero marketing izan zen, gero zerbitzuak eta bar. Eta hasieran duzu urdin bat jartzea zan arrotasuneako arrazoi bat, oso arro eoteko, familia askorentzat, beraien seme alaba, gurasoak bezala buzu urdina jaztea, benetan arro sentitzen ziela, gaur egun inklusioa hoi baina askoz gehiago da. Deno dakigu inklusioa ez dela kontratua sinatzea bakarrik. Da, garapeneako aukera bat eukitzea, baliozkoa sentitzea, orduan gure eskaintzare bai, lan kontratu bat eta zaratago dijoa, soldatu duin batez zaratago dijoa, eta garapenea begira dijoa, ez? Horretarako behar ditugu irabaziak, egokitzapenak egin behar ditugu, egokitzapen integralak, azkenean askotan esaten dugu, desgaitasuna behar duna da egokitzapena, testu inguruaren arabera, pertsona bat gai da edo ez da gai, testu inguru horiek egokitu behar ditugu. Horretarako behar ditugu irabaziak, eta guztionen atzetikan askotan esaten dugu gu korrontearen aurka lan egiten degula. Pixkat romantikoa dirudi, baina romantizismotik urrutigo eguneroko erabakiak dira. Albak esatez zigun, merkatuak gaur egun eskatzen duna da perfil polivalenteak. Hau ikasi ezu, baina gai izan bartzea, ontako. Gureek ez. Ez, eta ez dituzte izango. Baina lan merkatuak hau eskatzen du. Zer egin dezakegu guk lehiakorrak izaten jarraitzeko puntako sektoreetan pertsona hauen lan aukerak mantentzeko. Ja ez gaude hitz egiten azteari buruz,
Gatuko izuet 6.000 pertsona gehala. 6.000 pertsonen lan aukerak mantentzea erronka handia da, merkatua geroz exigentekoa denen. Orduan, mentalidade berritzaile hori izatea, korrontearen aurka esateko, nola parte hartu dezaket, inteligentzia artifiziala indarra hartzen ari dan merkatu hontan, lan aukera hauek banatzeko. Hoi bai dela berritzailea. Hartu lan prozesua eta esan, ez, hemen den automatizatu beharren, nola automatizatu dezaket zaiena dena mantentzeko pertsone parte hartu ditzazketen lanak. Da oso erronka polita eta pertsonen araberakoa. Ez dakagu, gureak ez daka lan katalogo bat, lanean sartzea bertan berdin zait zein arlotan, profesionalen eureko zabal batek ez du formakuntza soziala. Behar bada, ikasi dute ingenieritza bat, lanbide heziketa tekniko bat, behar dana. Eta lanean daude, esgaitasuna duen pertsonekin. Eta bereientzako aukerak sortu behar dituzte, egunerokoan. Ze lan egin dezake pertsona honek? Hortako irudimena behar da, berrikuntza behar da. Eta pertsonan araberakoa da. Guk balioak bizi egiten ditugu, baina pertsonek egi egiten dituzte, ezta? Hoi da pixka gure lana, enpresa bat bezala lan egiten dugu, enpresa talde bat gehalako, errentagarritasuna bilatu behar dugu, bestela 6.000 lanpostu desagertu egiten dira, eta ardurarik eta bate bai egiten dugu zuen antzera, neurtzearena zenbat ordaintzen dugu zergetan, zenbat lanpostu zuzen sortzen ditugu, zenbat hornitzaileekin, zenbat familik lan egin dezakete, beraien seme-alabak 8 orduz gurekin daudelako, eta ez etxean zainduta. Zenbat diru laguntza publikoa aurrezten ditugu, pertsonaiek lanean daudelako, eta ez etxean diru laguntza jasotzen, ez? Hortako ere bai, gardentasun handiz jokatzen dugu, ulertzen dugulako, ardura badakagulako gizartearekiko, eta posible dela, eta ekonomia soziala geroz da ezagunagoa da, geroz da indar gehiago daka, Euskal Herrin historia luzea daka ekonomia sozialak, orduan gezurra dirudien arren, balioak izen polit bat baino gehiago dira, eta posible da enpresa izatea, eta behar sozial bati erantzutea, ez? Oso mezu positiboa, eskerrik asko Maria. Eta bueno, berrikuntza aipatu duzue, bai Albak, bai Mariak, orain oiane zuek ez dakit berrikuntza den, edo kultura, ez? Sustraiak, ez da, aipatzen dituzue zuen baliotan. Uste zuen bezeroengan eragin positiboa dutela balio hauek? Nola ikusten duzu? Bai, bueno, lehenik eta behin, gure bezeroak, esango nuke, eguneko, ezakit, 59,9 gure balioekin bat datozte. Zeren bai da egia, guk, adibidez, presio aldetik ezin dugu beste markekin konpetitu. Pixkat Albak esaten zuen bezala. Askotan ikusi izan dut, zaitateatzen, baina, bueno, janaria, en el sector alimentario eta modan, nahiko antzekoak dira, ez? Azkenean, ez da bakarrik dirua gastatzea, baizik eta pentsatzea nora jungo dan zuk gastatu dezun dirua. Eta nola baitu lertu zuk gastatzen dezun dirua, horrekin zer mantendu nahi dezu, zer sustatu nahi dezu, eta nola bait, bizitzaren edo gizartearen zure kontribuzioa hori izatea, ez? Orduan, guk, de hecho, lehengo urtean, Amarenak proiektua, 2 urtez, izan geha finalistak mundu mailan ez. Nazioarte mailan 2 programa ezberdinetan enpresa sozial eta inpaktua duten enpresen lehiaketa batean, ez? Eta, termino hori ja niretzat izan zen oso interesgarria ezagutu nunean, zen adibidez leno Mariak esan dunean, badaude, arraroa iruditzen baldin badu ere, enpresak, non, eta nik uste dut guk adibidea gehala, ez? Non gure helburua ez da bakarrik dirua irabaztea, baizik eta baita gizarteari edo munduari zerbait ematea, ez? Eta nik, ezagutu nunean enpresa sozial terminoa, edo impactu sozialaren terminoa, izan zen, hau existitzen da, ze ondo.
eta orduan, liatu egin naiz, baina, lehiaketa honen arira, egin genuen gure bezeroen artean inpaktu inkesta bat, jakiteko zertzan, haiek gehiago baloratzen zutena, eta nolabait amarenak haiei eskainitakoa edo emandakoa. Eta egia esan, orain jaz naiz gogoratzen zenbakitaz, baina oso interesgarria izan zen ikustea, gauza asko deskubritu genuen, adibidez asko baloratzen zutela, ekoizpena bertan eginda zegoela, kalitatea, nola, guri esker ezagutu izan zituzten, eta ez bakarrik bezeroak, baizik eta baita sareetan jarraitzen gaitun jendea, eta guri buruz edo entzundun jendea, nola guri esker, adibidez orain zuek, ja badakizue zer den kaikujaka bat, edo begiratu dezakezue, nola guri esker, euskal kulturako gauzak ezagutu izan dituzte, baina oso gauza interesgarria izan zen galdera bat zen, zenbat pertsonei hitz egin diezu daramasun jantziari buruz, ez? Zeren hori izan adibidez niri asko interesatzen zitzaidan gauza bat, nola jantziak duten gaitasuna historiak plazaratzeko eta zabaltzeko. Eta, ez naiz gogoratzen, baina igual, 15% edo gehiago, esan zuten 50 pertsona baino gehiagorekin partekatu zutela. Orduan esan, orduan hor gure inpaktua da esponentziala. Zeren lortzen baldin badugu data hori mantentzea gure bezeroen artean, gu ez da bakarrik saltzen dugula jantzi bat, baizik eta jantzi hori saltzean, hor zabaltzen da gure kultura munduan zehar jende askoren artean. Orduan hori adibidez izan zen inkesta horren gauza oso positibo bat. Eta orain adibidez ari gabiltza saiatzen nola hori mantendu eta handitu baita ere. Primeran Oiane, zurekin jarraitzen dugu Oiane, zuek enpresa txiki bat zeate esan dezu, baina berriz ikasleak praktiketan hartzen dituzue, ezta? Eta hemen ditugun ikasleak ere, eta beste horre gelan zaudetenak ere bai, laster enpresetara zoazte. Eta orduan nire galdera zer, ea zuek, lehen erginak aipatu du, ezta? RSC horretan, 3 hanka daude, bata da gobernantza, hau da barne kudeaketa, eta ikasleren bat praktiketan hartzen duzuenean, ez dakit nolabait erreflejatzen den zuen balioak ikasle hori hartzeko orduan edo? Esan dugu bezala, ez daukagu sistema bat, prozedura bat oso hola, orain arte egiten dugu pixkat, baina asko kointzitzen dut albak aipatu duenarekin, guk baita azkenean, gauza bat elkarrizketak nik egiten ditut, eta gauza bat esaten dieguna da beti da, niri berdin zaitzerik hasi dezun, prest egon behartzea danatarik egiteko. Adibidez, 2023an ireki genuen den da, eguntzan egun batean, danok altzariak montatu behar izan genitula. Eta berdin zait, zein da zure papera. Eta egon behartzea prest, para lo bueno y para lo malo, como se dice, egiteko edo zer gauza behar denean. Azkenean, familian barne, laguntu behar denean, lagundu behar da. Eta hori baita, sartzen da jendea abisu horrekin. Eta baita, ez bakarrik polivalentea izateko, baizik eta baita erresolutiboa, ez? Nolabait gauzak zure gai konpontzeko edo ideiak botatzeko, eta saiatzen gea oso, azkenean gu daukagu, bulego bat, eta hor gaude danok batera lan egiten, orduan, gea supertransparenteak, eta adibidez gurekin, beti, praktikak egin dituzten ikasleak juten dira superposik, zen azkenean da aukera bat ikusteko, naiz eta enpresa txikia izan, enpresa baten atal guztiak, eta zuk egiten dezun lanaren inpaktua. Berriro, para bien y para mal. Norbait, gaizki egiten duzunean zerbait, ikusten zu, ostras, lakeli hau. Baina, nik uste oso interesgarria dela, hori ez, ikustea zure lana zertarako balio dun eta daukan eragina, eta baita askotan, naiz eta nik uste ni baita ere, hori ikasi nun arkitektura eta behira nun nau, eta askotan naiz eta gauza bat ikasi izan, eta hau esaten zen asko gertatu zaigu, eta naiz eta pentsatu gauza bat egin naizula, honelako enpresa txiki batean sartu eta gero, igual konturatzen zea, dagoela beste gauza bat ez dezula ez da pentsatu ere egin, pilo bat gustatzen zaizula, edo ondo ematen zaizula. Orduan, nik uste hori baita dela oso interesgarria.
Eta gero adibideola zehatz bat, adibidez, ondarea eta aztarnaren inguruan, baita eskatzen diegu etortzen diren ikasle guztiei, amaitu baino lehen egitea manual moduko bat, praktiketan zehar ikasi dutena beste norbaiteri irakasteko. Eta orduan gu daukagu gure basea, non daude pertsona guztiek egindako manualak, bideotutorialak, bakoitza egiten du nahi duen bezala. Eta orduan horrela, gero etortzen dana, zerbait egin behar baldin badu, ikusten du. Orduan goaz baita gure ondare txikia enpresan barne sortzen. Oso ideia polita. Jarraitzen dugu aholkuekin, zuentzako azkenean praktikoak izan daitezke aholkuekin, ezta? Enpresara jungo zeatela esan dugu, eta enpresa guztitan aniztasuna badago, eta posible da topatzea lankideren bat, beste gaitasun batzuk dituna, eta igual ez dana hori, guk espero deguna, ezta? Gureakeko langile bat adibidez, ezta? Maria, aholkuren bat iristen direnean gazte hauek enpresara, ez dakit, aurkitzen baldin badute aniztasuna, zer egin dezakete edo zure ustez ze aholku eman diezaiekezu? Zaila da aholkuak ematea, ez? Bakoitzana dienean. Baina zetela gureak ikusi ezakezue kasu berezi bat bezala. Klaro, horiek nola zuek jain dadakazuen, hainbeste urte dara mazuen, ez da? Eta, hain handikea, elitzakela zaila, zuetako batzuk, ezagite hemen zaudetenak, edo gelan zaudetenak, gure enpresetako batean bukatzea, ez da? Gipuzkoan balin zaudete bereziki. Baina gure enpresez gain, guke bai elkarlan handia egiten dugu inguruko enpresa askorekin. Hornitzaiez gain, beste enpresa asko nahi dituzte aukerak eman, dergetasuna duen pertsonei, bereieke bai ibilbide bat izan dezaten gure enpresetatik kanpo, ez? Orduan oso ohikoa izan daiteke, aurkitzea zuek praktikatan hasteziatela, eta behar bada gureak eke bai da lanbideziketa, behar bada gure lanbideziketako ikasle bat zuekin batea hasten da praktikatan, ez? Gomendioa, iriki zaitezte aniztasun erabakit erresa dela esatea, Hola oso polita. Baina zueke bai izango dezuten lanean hasteziatenen, gu beti esate dugu, pertsona guztik dakaula gap kompetentzial bat. Gaitasun batzuk iristegea lanea, formakuntza batekin, eta lanak bestelako eskaera batzuk dazka, ez da? Bereiek esaten, polivalentzia hau eta beste, saltotxo bat eman beharra dakagu. Batzutan gaigea gure kabuz saltotxoi emateko. Beste batzutan gure inguruan laguntza eskatzen dugu. Beste lankideei, enpresako kideei, behar bada formatu itezea zure kabuz, ez? Salto horri eman alizateko, eta behar bada zure onduan, dago baten bat, saltoi emateko zu baino zailtasun gehiago dazkala, ez da? Batzuk gehiago eta beste gutxigo. Orduan, guk asko da nintzite du begirada. Begirada da gakoa. Nola begiratzen dugun ondokoa, azken finean ez dela gure gandik hain desberdina. Batzuk salto gehiago, beste salto gutxigo. Baina ez ezagula pentsa batzuk bakarrik dazkatela zailtasunak, ez da? Eta testu ingurua egokitze hortan, ziur nago zueke bai, praktiketako norbait dakazuenean, egokitzen zeatela, hasiera alik eta suabena izateko, ez da? Berdina. Ja martxan zaudetenen, edo hasi berritan zaudetenean. Eta batzutan enpresa ez zaizu etorriko balioen zerrenda batekin. Zateko, hemen hau kontutan hartuko dut, bizi egin behar die balioak, eta zuenak propioak aportazio badie enpresari. Enpresak ez die, nahi duena da balioak jaso, balioetaz ikasi, eta badakazue asko aportatzeko individualtasunetik. Orduan, ez pentsa hemen guain mozorretu egin behar dut enpresako balioetaz. Zuena propioak ebai aportazioa die enpresari, ez da. Orduan, ez utzi alde batea, ez gelditu bakarrik produkzioarekin edo teknikoki dakazuenakin. Askotan, askoz gehiago aportatuko dezue bestetikan, estandarra dan hortatik baino. Luzatu naiz igual, baina... Oso ondo etorri zaigu, denok azkenean gure balioei garrantzia emateko, ez da? Hori ikusten dezute enpresan garrantzia ematen diete, guazen guk ere garrantzia ematea eta baliotan trebatzea. Eta ez dakite, Alba, desde vuestro punto de vista,
ya siguiendo con este tema, ¿por qué os parece importante la formación en valores? No sé si quieres añadir algo. Bueno, es que es clave. Es que si no hay valores, por más formación, nadie, por más técnico o resolutivo que sea una persona, si lo pones al contrario, si no sabe trabajar con la gente, si no sabe comunicarse, ¿qué hace en una empresa? Sabrá resolver el problema técnico, pero no encajará a trabajar con el resto de los equipos, ¿no? Entonces, en empresas tan pequeñas como nosotros, por ejemplo, es muy importante el saber trabajar en equipo y respetar a tu compañero, ser empático, empática cuando tenemos problemas cada uno en nuestras áreas e intentar ayudarnos desde la humildad, desde el reconocimiento y de trabajar conjuntamente para un mismo objetivo. Aquí no se trata de cerrarnos, o sea, nosotros cada lunes hacemos una reunión de coordinación en donde están todas las personas que trabajamos y escuchamos los retos de esa semana y los problemas a los que nos vamos a enfrentar y seguramente nuevos retos que van a salir, que habrá que ser hábiles y capaces de resolverlos, ¿no? La resiliencia que tanto hablamos es esencial en el día a día. No tenemos empresas que sean tan matemáticamente cuadradas como para poder predecir exactamente lo que va a ocurrir todos los días cuando vamos a trabajar. Se trata más de, yo muchas veces en mi día a día voy a trabajar, me siento y no paro de resolver cuestiones, problemas que son imprevistos. Y acaba mi jornada laboral y digo, ¿qué he hecho? Pues poco, mails aquí, ahí, parar un tema, llamar al otro. Pues ese es el chip, ¿no? De vengo aquí a lo que me haga falta y voy a tener que hacer de todo y tengo a un equipo fuerte a mi lado que sé que puedo confiar en ellos, ¿no? Y esa confianza en el equipo, ese sentimiento de pertenencia, de que remamos todos juntos para un mismo objetivo y nos apoyamos entre nosotros. Y es que el valor que tiene eso es incalculable, económicamente es incalculable, no se puede medir, ¿no? Y eso es al final lo que hace que una empresa pequeña pueda salir adelante o no, porque un equipo desunido, un equipo remando cada uno para un lado, muy técnicos y muy específicos con el uno y con el otro, pero que no saben trabajar en equipo, que no saben comunicarse, que no saben ponerse en el lado del otro, que cuando hay un problema uno mira para aquí y el otro para allí, esa empresa va a desaparecer. Al final el valor personal de cada una de las personas que conforman el equipo son los que hacen que la empresa salga adelante. Y en este caso, pues es evidente que es muy esencial ser joven, proactivo, que te guste la cerveza y que encajes en el equipo. Si no, no hay más futuro. Muy bien, yo creo que va siendo hora de pasaros el micro y que hagáis vuestras preguntas a las empresas. Ergina, Galderaren bat, badago galderarik, pentsatu duzue, interesgarria, hiru enpresa ezberdin hauek, ez da? Baina hemen baduko galdera bat. Ia. Euskaraz tardera zingo dugu albak izena, altxa. Bai, Ninas Paul eta dekote bi galdera. Primero lo hago en castellano, vale, luego lo hago en euskera. A ver. ¿Qué encontrará el alumnado diferente en una empresa que trabaja la RSC respecto a otra que no lo hace? Eta gero euskeraz. Zer desberdintasun topatuko dute ikasleek RSC lantzen duen enpresa batean eta zelan jakingo dugu erantzukizun soziala dekola? Eskerrik asko. Vale. Digo, bueno, no sé por qué me habéis pasado el micro, pero bueno. Lehenengo, un poco, a esto digo en castellano, al hilo de lo que está diciendo Alba, a mí me parece que los valores son muchas veces como si fuera el pegamento que mantiene unido a ese equipo. O sea, yo, por ejemplo, lo comentaba el otro día, o sea, que somos un pequeño equipo, o sea, trabajamos con mucha gente y se ve enseguida, o sea, no hay igual una lista de valores, pero se ve enseguida con gente con la que, y esto lo veis todo así todos, con gente con la que te llevas bien y gente con la que, por mucho que lo intentes, no te llevas bien. Y muchas veces eso es por los valores. Entonces, creo que seguramente si entráis a trabajar en una empresa con la que coincidéis en valores,
va a ser un ambiente de trabajo en el que estás mucho más a gusto, mucho más motivado, te despiertas y dices, qué guay que voy a trabajar, aunque parezca mentira, es posible. Entonces, ya solo esa felicidad y ese estar bien te lo da. O sea, no quiero decir que solo te lo va a dar una empresa con responsabilidad social corporativa, pero sí que creo que si coincides en valores, seguramente eso te lo dará. Y bigarren galdera zan, bueno, ez dakit, igual zuek eran. Ni ausartuko naiz esatea ez dela hainbeste enpresak RSC dakan edo ez. RSC terminoa da modu bat lantzeko, osatzeko, idazteko guzti honi buruz. Batzuk idatzita dakate, RSC izenburua jarri diote eta argitaratu dute. Horrek ez du esan nahi, gero egunerokoan asko bizi dutenik. Orduan, ausartzen ez gehiago esatea nabaritzen dezula enpresa hortan balion arabera lan egiten duten ala ez. Ez dakit RSC-a azaltzen dan edo ez beraien webgunean edo beraien manualetan, ez da? Hoi nabarituko zu oianek esatezuna. Sartu eta bizi dezun giroagatik, zenbateaino zurekin bat datorre edo ez. Behar bada zuetako batzuk, oian eren enpresan oso guztua dango zinateketen, eta bogan ez, edo alderantziz, edo gureaken, edo norberaren araberakoa da. Lanea zoazten hontan, behar bada lehenengo behidatuko zue, zakit, soldata eta ordutegia. Eta hoi, epe motzean, interesgarria da, baina epe ertain luzean, egunero gogoz esnatu behar da, area juteko, ez da? Eta hor, balioak, giro horrek emango dizue, beste ezerrek, baino gehi orduan bai nabaritzen da bai, esango nuke. Exactamente esto iba a ser mi respuesta, ¿no? Que al final dedicaremos a lo largo de nuestra vida un montón de horas en el trabajo y seguramente cambiaremos muchas veces de empresas, ¿no? Pero como el trabajo va a formar parte de nuestra vida y de nuestra felicidad y de nuestro desarrollo como personas, no solo como personas únicas, sino que qué queremos dejar y hacer y en qué propósito vamos cada día a trabajar, ¿no? ¿Por qué vivimos y de qué forma vivimos? Pues me parece tan importante para mi persona que cuando me levante no piensen a qué hora me tengo que salir del trabajo o cuándo llega viernes para poder liberarme, porque el trabajo forma parte de mi vida, de mi persona. Entonces, es como una unión. Sí que es verdad que considero que en el futuro el horario laboral es como más difuso porque trabajar y vivir y convivir con la familia son los pilares tan fundamentales de mi vida que coexisten. Entonces hay que buscar un equilibrio muy difícil y hay que repensarlo muchas veces y seguramente dentro de 10 años veremos cambios brutales en el sistema laboral, ¿no? Pero yo creo que las tres compartimos que trabajar no es ir a fichar y meter horas y me voy, sino que forma parte de tu desarrollo personal, tu plenitud como mujer y como madre y cómo convives con tu familia, con tu exigencia laboral y tu conciliación familiar y cómo respetas a tus compañeros de trabajo y cómo te relacionas con ellos. Y cuando uno está enfermo y el otro está de baja y cómo nos suplimos y cómo nos ayudamos en los momentos duros también. Y eso en empresas que no tengan responsabilidad social, pues creo que no va a existir. Que vas ahí y vas a buscar tu sueldo final, ¿no? No sé si vas a poder sentirte realizado como tal, como persona. Oso ondo. Eskerrik asko. Badago beste galdera bat, hemen bota dutena, erderaz ingo dizuet, bai? ¿Han experimentado situaciones en las que mantener los valores de la empresa haya sido desafiante o conflictivo? ¿Habéis experimentado vosotras? Bizitu dezue zuek, olako esperientziaren bat, kontraesan hori, bentsat ikusi duzuela, ez? Zuen balioekin, kontraesanetan jarrita dauduzela, eta azkenean, gatazka batera bideratu dana. Ni ausartzen naiz esatea, egunero ziurrenik, ez da? Esan detenagatik. Lan guztik eskatzen ditue profil polivalenteak, eta bezerok ez digu erosten kalidadegatik, erostigue prezio eta kalidadegatik. Eta batzutan entzun behar izan deure bai, horrekin, jendeari begira bada, ez da? Pertsona horrekin,
bueno, hor balioa jarri behar dira aurretikan. Beti ez da hain erresa. Hoia errespetu kontua da, eta kasu honetan argigoa da, ez? Baina batzutan oso mugan, eta batzutan esperimentatu behar da. Guk aktibitate berrik irikitzen gabiltza aldiro, 6.000 postu mantentzeko. Eta batzutan hastege aktibitate berri batekin, pentsatzen, bueno, errentagarria izan behar du, eta lan aukerak eman behar ditu, laguntza premia gehien dutenentzat. Martxan jartzean arte zu jakingo, oreka lortzeko gai izango gean edo ez. Batzutan bai, eta bestetan ez. Beste batzutan behar bada oso errentagarria da, baina ez ditu nahi ditugun lan aukerak sortzen. Bueno, orduan juni egin behar dugu. Ez da erresa, baina esatea, ez da guretzako aktibidadea, ez da. Orduan bai, ausartzen ez esatea egunero. Bai, balioak aurretik jartzeko erabaki asko hartu behar diela. Vale, ni esango nuke gure kasuan normalean arazo edo erronka gehiago ematen digun balorea da iraunkortasunarena. Osea, batez ere, claro, bueno, kasu guztitan, ez? Osea, normaltasunaren aurka soazenean, beti daude zailtasunak. Eta askotan, karo, guk gaude erdian. Osa, alde batetik daude ekoizleak, eta guk eskatu behar diogu, nahi ditugu, oial organikoak, prezio gutxi gora bera honean, nahi dugu tailerretan, bueno, gauzak ondo egitea, ondakinak ez sortzea, ondakinak sortzen baldin badituzue gordetzea, ez dakiz zer, orduan hori, ematen digu askotan, aukerak asko murrizten dira, eta askotan baita denbora asko ematen digu gauzak egitea, oso pesadak izatea, baina beste aldetik daude bezeroak edo erosleak. Daude, es que es un poco caro, ez dakiz zer, orduan, karo, zu zaude hor erdian, eta hor, leheno ez dakit galdera baita izan da, ez nola ikusten dan enpresa bat benetan soziala edo RSC-a duela, ez? Nik uste daudela, honelako momentuan aurrera ateratzen duten diren enpresak, ez? Osea, azkenean bizitza batez ere normaltasunaren aurkasoa zenean askotan jartzen dizkizu erronkak aurrean, orduan. Erronka horietan saiatzen zeanean naiz eta esfortzu gehiago izan, zure balioak mantentzea eta zure balioei fidelizatea, hori da frogariko berena ikusteko edo jakiteko horren adierazlezean enpresa bat. Sí, yo para no repetirme, porque como estamos tan alineadas, simplemente quería hacer una apelación en este sentido, porque la tiranía del mercado, del precio, de la competitividad es muy fuerte en todos nuestros sectores y evidentemente la responsabilidad, los valores tienen un precio y hay que pagarlo y hay que mantenerlo en la empresa. Entonces hay que buscar un equilibrio muy difícil entre la venta y el coste de producción, y mi intervención va a ir más dirigida al potencial o a la fuerza que tiene el consumidor, ¿no? El poder del consumidor en la elección de consumo. Entonces, no la tiranía del precio nos tiene que hacer ciegos y tirar para adelante con un consumo irresponsable, sino que forma parte también de nuestra trayectoria como empresa transmitir y dar cultura, transmitir cultura de la ética social, la transformación económica y la soberanía alimentaria, en este caso que nos toca a nosotros, ¿no? Que como consumidores tenemos el poder real de transformar la sociedad. Y cada día en nuestro acto de consumo o reproducimos los esquemas que nos vienen dando y que están preestablecidos por el sistema, o cada día nosotros podemos decidir no consumir de esta manera o de esta forma, o qué hay detrás, ¿no? Intentemos quitarnos la vena de los ojos cuando vamos al Primark a comprar ropa, porque lo que hay detrás no lo queremos ni imaginar para que podamos comprar esas calcetines a €0,5. Solo hay que pensar un poco para darnos cuenta que hay cosas que la economía son insostenibles y que va o contra el planeta y contra la supervivencia de todos en este medio y en este ecosistema, o contra las personas
que son niños y niñas de vuestras mismas edades que están sufriendo con su propia vida para que nosotros aquí podamos consumir de esta forma tan abusiva. Entonces, ahí lanzo un mensaje importante. Sí, qué interesante, Alba, porque al final es lo que trabajamos mucho en los valores 4.0, que sobre todo es la responsabilidad individual, ¿no? Que cada uno sí que tenemos esa responsabilidad y sí tenemos ese poder de, bueno, de cambiar, por lo menos en nuestro entorno, ¿no? Por lo menos en ese pequeño sitio donde vivimos, ¿no? Badago beste galdera bat, ¿está? Yo soy Eki y mi pregunta es, ¿alguna vez habéis tenido que cambiar o modificar alguno de vuestros valores o añadir o quitar alguno ya existente? A ver, porque, claro, la sociedad va cambiando, sí, ¿no? Hay que actualizarlos. Fíjate, Es verdad que para nosotros ahora la sostenibilidad es un valor que toma cada vez más relevancia, bien sea por una convicción personal, pero también porque la falta de materias primas y la dependencia energética es muy alta. Entonces tenemos que pensar inversiones en cómo fabricar nuestra propia energía para mantener nuestros sistemas de calentamiento o de enfriamiento del mosto. Entonces sí estamos apostando como la sostenibilidad como algo transversal en toda la empresa, dándole una vuelta. Entonces hay algunos valores que toman más relevancia y otros menos porque se van asumiendo, porque en nuestra empresa pues el valor de la democracia, no sé cómo transmitir, ¿no? Como honestidad o transparencia está ya tan arraigado con la gente que son valores que ya no trabajamos diariamente porque ya tenemos una media alta, ¿no? La transparencia en la empresa es algo que forma ya parte de ella, entonces no dedicamos muchos más esfuerzos ahí, sino que los dedicamos a nuevos retos que nos emplazan, ¿no? El futuro. Y la sostenibilidad ecológica o en términos de energía para nosotros ahora mismo es muy fuerte. Sí, me atrevo a decir, euskaraz erantzun bat. Ausartzen naiz esatea, badaola zerbait balio bezala ulertu daitekela da oso adi egon gizarteari. Gizartearekiko erantzunkizun badakaun momentutikan, ez da berdina erantzunkizuna 70, 80 garren edo 80 garren hamarkadan edo orain. Orduan guain, bai, iraunkortasun ekologikoak bai, gugandaka pixu bat duela 30 urte etzekana, adibidez, ez? Dena dator adiotetik, egia da ere bai, jaio ginela desgaitasun intelektualari lan aukerak emateko, eta gaur egun gaixotasun mentalari, desgaitasun intelektualari bezain besteko arreta ematen diogu, zergatik gizartearen islada dalako. Gaixotasun mentala asko hazten nahi da, eta guk hor erantzun bat eman nahi dugu, ez da. Baina, egia esan lehenengo gauza etorri zaitena burura izan da, adibidez, balio bezala, ez egitola ulertu leiken, baina pertsonaren parte hartzea. Garai batean, lan aukera bat eman, hor garapen bat eman, da badirudi desgaitasun dan pertsonen bati dena inda eman bartzaiola, ez da? Gaur egun, galdetu egin bartzaigu, denok erabaki nahi dugu, denok esan nahi dugu, nahi gustatzen zait, jendearekin lan egitea, nahi bakarka, nahi aire librean, nahi leku itxian, nahi denok dakagu eskubidea erabakitzeko, eta gureak ere bai. Orduan, parte hartzearen eta hitza ematearen atzean dagon balio hori, humiltasunetik hartuta, pauso bat atzea eman, galdetu eta egokitu horri, bada zerbait bai, garatzen joan behar izan geana, eta garrantzia handia dakana gaur egun guretzat bai. Eskerrik asko, Maria. Inklusioa bere osotasunean, ezta? Bere osotasun guztian. Motx, azkenengoko galdera, zeia minutu pare bat bakarrik ditugu, bai? Azkenengoko galdera daukagu, eta guztot galdera interesgarria dela, soak ez dut utzi nahi hemen airian. ¿De qué manera los valores de la empresa han contribuido a la retención del talento o a la satisfacción de los empleados? Yo no sé si puedo responder esto. A ver, yo no sé si lo puedo responder porque Amarenak hasta hace, los primeros 4 años era yo, entonces pues yo no me iba a ir de la empresa, obviamente. Entonces no sé, si hay poco tiempo igual es mejor que...
A ber, nik uste denetatik erantzun dezaketela. Nik 8 urte pasia damakizkit gureaken, eta iruditzen zait oso gutxi darama dela. Nire ingurun jendeak denbora deixente darama, eta batzuk esateue, que llevan la G en vena, la G de gureak en vena. Eta egia da, nabaritzen dela, eta da zerbait, benetan txertatze baizu balioak diela. Guk abantaia badakau. Eta gure zuzendari hoia izan zana, Inigo Jarzabalek esatezun, Excelean aturuiatuta zeonen bere bulegoan, ordenago jautzi, langunetara jetxi, pertsonak ikusi, eta esatzen, bale, badaki zertarako nagoen hemen, ezta? Eta egunero balioak idatzita ez, baina zure muturren aurrean dazkazunean, erresagoa da. Orduan, iruditzen zait baietz, hoi esan da, gaur egun talentua, erronka bada guretzat ere bai. Ez da garantia bat, baina bai, nik usteet proiektu interesgarri bat eskaintzearen parte bat dela. Barkatu, goratu naiz gauza bat, gezurra esan dut. Lehenengo 4 urteak ez nintzen bakarrik egon, eta egia esan ia inoiz ez naiz bakarrik egon, naiz eta nukleo duroan izan, beti izan ditut jende asko inguruan, mentoreak, pertsona asko, gehien bat musutruk lagundu nautenak eta pilo bat. Eta gaur egun baita ere. Eta guzti horiek erakarri dietena izan dira balioak eta egiten dezunaren berezitasuna eta garrantzia. Orduan, niretzat hori da la atracción de talento. Sí, mi respuesta también es muy similar, y es que una empresa quiere retener su talento, ¿no? Y no se retiene el talento únicamente con el sueldo, porque siempre va a haber otras empresas que van a poder pagar más. Entonces, la retención de talento yo creo que se consigue cuando esa persona encuentra que su propósito, su trabajo, está ahí y le llena. Y está a gusto, porque nadie le apetece ir a trabajar a un sitio donde no estás a gusto con tus compañeros, donde sientes que hay una discusión detrás de otra y tienes que repetir y estar encima. Nadie quiere eso en su día a día. Entonces, los valores son los que hacen ese anclaje a la empresa, ese sentimiento de pertenencia y de no tener que estar pensando estoy aquí pero estoy mandando currículums a otros sitios porque ya quiero dar un salto, quiero cambiar y quiero progresar, ¿no? Yo creo que estas empresas que tienen estos valores tan fuertes, las personas que están ahí no solo están por conseguir un sueldo a final de mes, sino para trasladar, para sentirse orgullosas de lo que hacen y sentirse parte y que realmente están transformando, están cambiando el mundo y están dando una alternativa real. Y eso es lo que nos hace vibrar y lo que nos hace estar ahí, porque si no, para el sueldo que obtenemos podríamos irnos a cualquier otro y mucha gente a veces me dice, ¿pero tú qué haces aquí? Digo, pues es que esto a mí me gusta, yo estoy aquí bien, no quiero cambiar e irme a otra empresa grande a hacer proyectos técnicos, no sería yo Alba. Bueno, eskerrik asko. Bueno, el talento está aquí, ¿eh? Bai. Bueno, pena da, jarraituko genuke hemen hizketan, baina nik uste, amaiketako ordua iritsi da. Eskerrik asko benetan, hori zuen ekarpenengatik oso interesgarria izan da zuei entzutea. Mila esker guztioi zuen arretarengatik, ikusi duzue enpresak lerrokatuta daudela beraien artean, baina baita ere FP Euskaditik proposatzen ari gara ikaskuntza ereduarekin, ezta? Asko hitz egin da zeharkako gaitasunen inguruan, balioen inguruan, animo hori zuen etorkizunean eta jarraitu hori balioak garatzen ere bai. Eskerrik asko guztioi.